छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब राष्ट्रपति थैवना राजकुल गमन अर्थात भिक्षाटन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल थैवना वज्रयान धर्मकथा भिक्षु व भिक्षुनी जुया बिजेना भिक्षाटन याना बिजागुदु। बौद्ध धर्मय परंपरा कथा भिक्षु व भिक्षुनी जुई दुमका दक्ले नापा भिक्षाटन जुजुपिनुगु पाखे यैगु प्रचलन दु। तर थो प्रचलन बुलुहु नेपाले तनाउने धुमकला जे स्थिति मल्लय न्यहतक थो परंपरा दुगु खंदु। तर जे स्थिति मल्लय पाले वया थथे भिक्षाटन यागु परंपरा मदियाउ मुख नेनिदु। विशेष याना साक्य वज्राचार्य पि प्रवजित जुइगु इले दक्ले नापा नापा जुजुपिन थ्यावना ग्वेदा तौवनिगु व भिक्षाटन यावनिगु परंपरा दुगु ख। साहकालीय इतिहास स्वेगु खसा थथे साक्य वज्राचार्य प्रवजित जुइत येय हनुमान ध्वाखाय दोगु जुजु पृथ्वीनारायण सहाय गद्दिक्वे ग्वेदा तैगु ये। नेपाले राजतन्त्र दुगु इलेगो राजतन्त्र मदेतुमका आना येय हनुमान ध्वाखाय पृथ्वीनारायण सहाय गद्दिक्वे ग्वेदा तैगु याना वयाचुंगु ख। तर नेपाल परंपरागत बौद्ध धर्मसँग हनुमान ध्वाखायवना ग्वेदा तैगु परंपरा यता त्वाथला राष्ट्रपति थ्याहेवना भिक्षाटन अर्थात दक्ले नापा छे दुहावनेगु कथा राजकुल गमन यागुदु। नेपाले राजतन्त्र मदे धुमकुगु स्थिति नापथे पृथ्वीनारायण सहाय गद्दिक्वे ग्वेदा तैगु ई कथा प्याछि मजु धासे थथे राष्ट्रपति निवास शीतल निवासेवना भिक्षाटन यागु खा। नेपाल परंपरागत बौद्ध धर्मसँग छुदिन्य लुम्बिनी चुंगु वज्रयान बिहारी मिसापी झिन्च्यामगो मिजापी झिमयाना नि च्यामेसित भिक्षु व भिक्षुनी यागु ख। थथे भिक्षु व भिक्षुनी जुपिन्त वंगु फागुन 8 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पाखे भिक्षाटन ज्याजो यागु ख। उगु भिक्षाटन ज्याजोले नेवा समुदाय सांस्कृतिक बाजले से थी हने बहपिन्त वंगु ख। उगु सांस्कृतिक बोजा थुकथ यागु ख। उहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गरे। सांस्कृतिक बोजेलिपा पंडित चक्रेश्वर नरेशमान वज्राचार्य लस्कुसियासे राजकुल गमन बौद्ध परंपरा दुगु धासे आन युक्को बौद्ध धर्मावलम्बी दुगु देशे थो परंपरा लेना चुंगु ख कना दिगु ख। राजकुल गमन या त बिजापी भिक्षु व भिक्षुनी पिन्त राष्ट्रपति पौडेल भिक्षाटन याना दिगु ख। नेपाल परंपरागत बौद्ध धर्मसँग राजनीतिक परिवर्तन या त लोकथ नेपाल राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति थ्यावना भिक्षाटन यागु राजकुल गमन यागु धार्मिक परंपरा नुगु संस्कार देगित सोगुदु थो थौ या ई कथा सान्दर्भिक खने दुगुदु।
राष्ट्रपती थ्यावना राजकुलगम अर्थात भिक्षाटन. छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब नेवा युट्युब